گردونده خیلی مرا اشکال نمیشه بله از یک لحظه اکا جان. درود دوستان عزیز بینندگان آسیا پلوس، عین حال ما قرار داریم در نزد فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و اینجا همچنانی که شما میبینید صدها مسافر خط‌سیرهای روز 21 22 23 که به سمت دوشنبه قزان، دوشنبه سنت پترزبورگ و دوشنبه ایرکوتسک بودند جمع آمدند به دلیل اینکه پروازهای آنها قطع شده است از جانب اجنسی آویاسیون گراژدانی. این پروازها که قرار بود روز 21 22 و 23 باشند قطع شدند و علاقه اطراف ما صدها نفر جمع آمدند و میخواهند نمیدونم صحبت کردن، میخواهند مرحمت شما اکا جان. شما کی باید من خودم میخوام شما کی و کجا باید میرفتید و دلیل اینجا اومدنتون دلیل اینجا اومدن ما باید که روز 19 همین ماه باید که با کازان میپردیم سیور نیرس بلیط گرفتگیم. اینا یک هفته میشه که ما دامینجا اجدا داریم آی بانک قرض گرفتگیم. سه برشیده کاغذی وای کوور میگذاریم 200 میتیم کاغذی کوور میگیریم سرین برای مقصد تو این درجه را بلیط با چند پول گرفتم؟ بلیط با 7800 سوم خریدگیم. 8700 سوم دروغ 8700 سوم خریدگیم. حاضر از نمایندگان شرکت 1000 سوم ای بانک قرض کردگیم. نمایندگان شرکت پیش شما بر اومدن و چی گفتن دلیل قطع کردن؟ یگان دلیل نیست، یگان دلیل یگان نویگاری از نمایندگان اجنسی علاقه هوایی آویاسیون گراژدانی یگان نفر پیش شما بر اومد و شهر داد وضعیت یگان کس نبر اومده. مقصد حاضر میدونم که شما اونجا جمع شده بودین. پیش کی جمع شده بودین؟ یک نماینده بود اونجا جمع شدن. یگان کس خیلی این نماینده چی میگفت؟ من نفهمیدم. انیق راستش که من کی شنوید که نماینده چی میگفت؟ نماینده پیش شما بر اومده چی میگفت؟ نماینده ایروز پاگا میگه ایروز پاگا گوسو که انیق شگاو نمیزنه. ما هم یک هفته شیم همجا قپسولا خواه میکنه. زبر کود شما کجا باید میرفتید؟ کدام روز؟ روز 18 شب میپریدیم. از شب 18 شما تا این جانب در کجا زنده اید؟ درون امیدا درون جنگال درون مالافو خش تاورو دا خونه خاموش دوستان عزیز، همچنان که مسافران به ما میگن قسمی از اونها از شهر قرغان تپه باختر و اینجا آمدن. اگر همه بچه مایلش حاضر ما نزد نماینده شرکت نماینده رسمی اجنسی آویاسیون گراژدانی میرویم و وضعیت رو از اون میخواهیم که با ما شهر دید. دوستان خواهش میکنم دمیرای کامرای ما را محکم نکنید و همه کسا یک جا گپ نزنین. یک کس نماینده بگیرید. نماینده کی است؟ السلام علیکم آقا جان، من خبرنگار از آژانس اطلاعاتی عجب کامرای ما را سرتیم. سلام آقا جان، شما نماینده کدام شرکتین؟ آقا ما در پخش مستقیمیم. یادداشت میشیم آقا ما در پخش مستقیم. ما فقط میخوایم که وضعیت شرطین ما رسانه خبری آقا جان شما نماینده کدام شرکت ما در کدام شرطی؟ التماس التماس خوب میشه که شرکت همه جا چون حال کرد مایل شد ما فقط سلام علیکم. بله التماس برادرو دور بیستین. اگر شما دور نیستین ما صحبت کردن نمیتونیم. ما صحبت نکنیم شما نمیفهمین وضعیت. مردم گوش کنین یک دقیقه. بازی نماینده آویاسیون گراژدانی اومده است روبرش. خب نماینده فرودگاه از همجا میان میفهمونن تو نه حالتی کره مسئله حل میشوه. فقط شما یا التماس جمع نشین همجا چین بشینین.
یک 10-15 دقیقه در که نازمی همه چی رو میفهمونن. акаҷон шумо аз кужо ҳамон ин кас ки будам акаҷон мебиёхи мо дар бахши мустақим қарор дорем акаҷон акаҷон шумо моро нафаҳмидем дӯстони азиз дӯстони азиз ҳамчуноне ки шумо мебинед мардум инҷа бисёр ба ташвиш омаданд ва аксаран эҳсосӣ ҳастанд ва вале як намоянда намедонам аз авиатсияи гражданӣ буд ё аз агентии алоқаи ҳавоӣ ё намояндаи кадом ширкат ба назди ин ҳозирон ба назди мардум баромада мегуфт ки то чанд дақиқаи дигар намояндаи агентии авиатсияи гражданӣ меояд ва вазъиятро барои мардум шарҳ хоҳад дод ва ҳамчунин аз мардум хоҳиш кард ки оромии тартиботи ҷамъиятиро нигоҳ доранд ва каме сабур бошанд. ба ҳар сурат мо интизор мешавем намояндаҳои авиатсияи гражданира ҳамроҳи ҳамин мардум ва мебинем ки чӣ мегӯянд. вале қайд бояд кард ки намояндае ки ҳоло чанде пеш суҳбат кард ваъда дод ки ин вазъият ба манфиати мардум ҳал мешавад ва аз мардум хоҳиш кард ки пеш куҷо аз мардум хоҳиш кард ки оромиро нигоҳ доранд ва тартиботи ҷамъиятиро халалдор накунанд. дӯстони азиз بیایی صحبت کنیم خاتموش اگر خط نکنین یگان کس گپ زده نمیتونه بچه فایده نداره اگر با ما باور ندارن ما شما را آدم салом алейкум акаҷон ному насабтон ва кай бояд парвоз мекарден ман худме хапам ишону фозил ешонович аз шаҳри истаравшанман се рӯз боз бе эҳсосот бе даштон бе бе ягон чи се рӯз боз манам ваъда метиҳам омадаам инҷа бишитим аэропорт ба бисмиллоҳи раҳмонирроҳим мегӯянд ки пагоҳ мепарӣ нест ҳамин мардум ҳамаш ба умед ният карда истодааст ҳамаш қарз гирифта омадагӣ ҳамаш молаша фурӯхтагӣ аз банк пул гирифта омадагӣ то кай алда мекунад худи шумо чиро фурӯхтен чанд сум билета хариден ва куҷо бояд парвоз мекунед ман адодарам худам қарз гирифта омадам ман адодарам қарз гирифта омадам 11200 ман билет харидагӣ куҷо бояд мерафтед ман красноярск мерафтагӣ кай бояд парвоз мекардед ман 25 мепаридагӣ будам 21 мепаридагӣ будам 25 мондам 25 26 шуд 27 шуд ман 27 шуд вот 27 шуд аз намояндагони ширкат агентии алоқаи ҳавоӣ назди шумо омаданд шумо мо ба ҳоли ягон кас омадагиш не ким кадом одамои бегона мефирсонанд сараш калай омадага гутун гапи дуруғ гапаш дуруғ ман гапа ҳақиқаташа мезанам гапаш дуруғ ҳамаи мардума алда каросиянд ягон намоянда нест ки ба мо муроҷиат кунем ба россия чикор мекардед мо россия мерим стройка кор мекунем сохтумончӣ мо ҳамроҳи шумо чанд нафар аст ҳамроҳи мо 2000 нафарам инҷа мо одамай ҳар вайб мепаред лиштам красноярск 1600 та одам париданаш дакор бутун гапошон дуруғ чикор кунем киба ҷалоб кунем мо ман намояндагоне ки чанде пеш омаданд аз суҳбати ва шумо чӣ фаҳмиден аз суҳбати ҳеҷи фаҳмидагам не гапои дуруғ мегӯянд боз як ҳафта боз ҳаминҷа ба як ҳафта боз як ҳафта шуд ҳаминҷа мебиёем мегӯянд ки пагоҳ албатта соати 7 регистратсия мепаритон соати 7 мешад баъд мегӯянд ки пагоҳ соати 4 ба чанд бор шуд ки ҳамин хел парвози шумо ба таъхир монда мешавад ман сеюм як ҳафта шуд сеюм бор анамекани ки битон бихор рафтагем ҳоле ҳам шумо умед дорем ки ман лишна умед надорам ман пулама базират гардонда тиям ман равам хонамо тинҷака гардам дига ягон кор надорам ман ҳамин
باز نماینده اینجا داره مالش فهمو بسید نه ترسیدم خلق شما دا باوری میکنن اون دموکراتیه شما دا میگن ایستاده شما میترسید نمایندش نه ترسیده خلق ایتو شما هست رفتیم گاب میزنیم همچنان که با پیشنهاد برادر ما انتظار میشیم نماینده شرکت که پیش ما بره و عین حال در همین پخش مستقیم خواهش و التماس میکنیم از نماینده اگنتی آویاسیای گراجدانی لطفاً با نزد میکروفون ما برای ما میکروفون هم می‌بردارن که ما ببینن با نزد میکروفون ما بیاین و وضعیت از طریق رسانه ما با مردم شهر دین و من امیدوارم که مردم سبب میفهمن و انیق کنن که این مردم کی میتواند پرواز کند یا اینکه پول چیفته هایی که خریده بدن برگشته گیرد. خب ما در همه جا انتظار میشیم لطفاً اگنتی آویاسیای گراجدانی نمایندگان شرکت سیورنیویتر و چند شرکتی که پروازهای شما به تاخیر افتاده است لطفاً نزد ما زنی ما را نگویند دشنام نکنید التماس دشنام نکنید تکرار نکنید دشنام است از نمایندگان آویاسیای گراجدانی و شرکت هایی که پروازهاشان به تاخیر افتاده است خواهش میکنیم نزد ما بیایند و سیورنیویتر به مردم بلند به دشنام به تاخیر به حقارت چون که شما را به جوابگری میکشند این رسانه جهانی است هم میبیند و میتواند دشنامی که شما میکنید با ضرر شما. خب شما خودتون معرفی کنید کی و باید کجا پرواز میکنید؟ Екатеринбург. Миздам числада. از طریق کدام شرکت؟ Ини би Севернивиетер. خب چند بار پرواز شما به تاخیر افتاد؟ Се борши. Се бора. خب بلیط با چند پول خریده بودید؟ Билет 800. از کجا باید باری اول پرواز Бол میکردید؟ парвоз Аққирғантепа. خب بعد چی شد؟ Бачиши се борши мегардем хона меем бире хонатон. در این مدتی که پرواز نکردید برای رفت و آمد برای در جای ایستادن مثلا خوراک خوردن چند پول اضافتا صرف Якини کرد؟ 1000 сомон. Засновка дар се хидмат. حاضر از نماینده شرکت از اگنتی آویاسیای چی میخواد؟ چی درخواست داره؟ خطی نماینده گپ زدی خب نماینده به шумо چی گفت؟ Қати мо қирған дар Ақорат кард. کی بود نماینده کجا Ан بودین؟ Касымдор буд. نماینده کجا بود؟ Кассир, авиа касса кассир. نه Азия плюс. здравствуйте. Кто представитель? Мы тоже ищем представителя. Мы тоже хотим получить комментарий, но пока у нас не получается. А как быть, как на него выйти? Мы сейчас в прямом эфире мы запросили, чтобы представитель подошел к нам и комментировал ситуацию. Пока к нам никто не подошел, но мы ждем. کس هست که نمون نمایندگاه شرکت هست بیا نموخی بیا رفتیم مردم التماس مورا کم ترک ما 1 متر دور بسین 1 متر 2 متر با هر صورت قاعده های این مردم دار مردم انا همیشه به همین خودم هم ما همین بدون احساسات همین تاجیکستان ما همینجا بسم الله الرحمن الرحیم همه گوشنا تاشنا اگجا میخوریم با بالای بیتون به خواب میریم شرکت گلوچ هستن شرکت یگون کس پرسیتل نمیبیو یگون کس نیست یگون کس نمیپرسن من خلق سرسان خب به هر صورت حاضر وعده دادن که 15 دقیقه پس نماینده شرکت میرسن همه کسا انتظار میشن که اونم نماینده یکی از اونها در اونجا ما نزد ما رفتیم و نخواستم با ما مجبوری قطعیش که صحبت نمیکنیم هرچون قطعی شما انتظار میشیم رسما گفتن که از پیش ما آمدیم سرکشی کرد. ما از پیش برادر توقعی سرکشی میکنن دور بیا رفتیم مایلش ما قد شما بحث خب معرفی کنیم من شانسیم اماجان همسایم قرض کردیم با مهلت 1 ماه уже сроки моим билетим ай бояд сума возврат бигардонам срокш буд шидагай ман сума возврат бутиям мақсад ман сума на равон суми ҳамсояро бутиям ман 10000 сомон қарз кардагим намеша рафта ба муҳлати 1 моҳ ман қарз кардагим 1 моҳ буд шид
ман натонистам. чанд рӯз шид ки инҷа интизор اینجا روز 19 18 اومده چند روز یک هفته زیاد که اینجا داریم 8 روز داریم اینجاییم خب شما میخواین پرواز کنین یا که پلتون میخوایم پرواز نمیکنیم در کار نیست این در پرواز کردن نمیشه در سیور نیویتر در کار نیست سوما وزارت بتیا میخوایم پرواز کنن نمیشه نمیشه میخوایم نمیشه میخوایم اون پرواز میخوایم لیکن نمیشه نباشه ما در شانس بدیم که ما بریم پیش ما را رامون اینا کنیم ما بریم بکنیم شروخی شما از ما را گرد کردن میگوی که جنگ التماس مردم ترتیبات جمعیتی را رعایت کنید 1 متر 2 متر دور بیستین التماس که ما بریم نزد نماینده بتونیم رفته مردم التماس گوش کنید شما نماینده کدام شرکت التماس قطعی صحبت کنید برادر شما نماینده کدام شرکت میخواین قطعی وضعیت ما در شهر بتین میخواین صحبت کردن ما فقط دورتر بس اگر 1 متر دور نایستیم ما صحبت کردن نمیتونیم دوستان عزیز همچنان که خود شما شاهد بوده انتظار ما گفته است دوستان عزیز بینندگان گرامی همچنان که شما خودتان شاهد بودید نمایندگان اصلا معرفی نکردند که نمایندگان کدام شرکت یا اجنسی هستند که چند پیش در همین جا بودند و با مردمی که جمع آمدند چی شرح میدادند همان لحظه که ما نزد آنها خواستیم برویم و از آنها شرح وضعیت را بفهمیم از ما دوری جستند و نخواستند با ما صحبت کنند ولیکن وعده یک نماینده که لباس رسمی داشت و میگفت که تا 15 دقیقه دیگر نمایندگان اجنسی اویاسیون گراجدانی میآیند و وضعیت شرح میدهند ما انتظار میشویم و اخیراً یک شرح باید که بگیریم و تمام مردم نیز امروز همراه ما انتظار است شرح رسمی را آنها میخواهند دانند که پروازهای آنها کی برقرار میشوند و یا که کی آنها میتوانند پولی که چپتا خریده بودند بگیرند خب ما یک کمتر از مردم دورتر میستیم و از مردم خواهش میکنیم التماس ترتیبات جمعیتی را نگاه دارین یکدیگر را احترام کنید وضعیتی که به وجود آمدگی است خواهش میکنیم از تمام اجنسی ها و باور داریم که بعد از اینکه ما در پخش مستقیم را آمدیم و خواهش کردیم حل خواهد شد تا زمانی که حل نشود ما در اینجا میستیم و وضع رو از طریق پخش مستقیم در تمام شبکه ها صحیفه ها و شبکه های اجنسی اطلاعاتی آسیا پلوس مستقیم نشر خواهیم کرد و وضعیت رو شرح خواهیم داد مایده کم از نزد ازدحام بریم لطفاً مردم از پشت ما نیاین التماس ترتیبات جمعیتی و قاعده های بهداشتی را رعایت کنید احتیاط خوب است کرونا ویروس هرچند که از آغاز سال نو در تاجیکستان نیست ولیکن طبیبان و متخصصان میگویند که نگاه داشتن رعایت کردن قاعده های بهداشتی هنوز باید رعایت کرده شود زیرا خطر گرفتار شدن تا حال وجود دارد هرچند که بازم تکرار میکنم شروع از اول سال در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری با بیماری کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است خب ما وضعیت بدون شرح حاضر به شما یک بار دیگر نشان میدیم از بالا خب این مسافران در نزد فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه هستند و آنها مسافران خطسیرهای شرکت های سیور نیویتر هستند که باید سنه 21 22 و 23 این ماه پرواز میکردند ولی بعضی از آنها تا سنه 18 تا این جانب انتظار هستند تا امروز پروازهای خود را منتظر هستند قسمت آنها در نزد باغی که در کنار فرودگاه هست علاقه شب را روز میکنند و در همین جا انتظاری میکشند و قسمتی از آنها که خانه هایشان دور است در این مدت یک چند بار به خانه هایشان
рафтанд ва гашта омаданд ки ин сарфи зиёдии пул ва вақти онҳо боиси сарфи зиёдии пул ва вақти онҳо шудааст. хуб мо аз мардум бозам хоҳиш мекунем лутфан қоидаҳои беҳдоштӣ фосилаи иҷтимоиро ба ҳар сурат риоя кардан хуб аст. ҳеҷ кас ин қоидаҳоро то ҳол вай накардааст, адмит накардааст. ба ҳамин хотир беҳтар мешавад ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя кунем. хуб намедонам аз лаҳзае ки баръакс шумо камтара мардум аз пушти мо бесен лутфан илтимос. хуб ёдрас мешавем ки خب ما عین حال قرار داریم در نزد فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و صدها مسافری که در اینجا جمع آمدن انتظار. خب حساب کردی که چند دقیقه شد از لحظه که نماینده وعده داد که اجنسی آویاسیای گراجانی آمده وضعیت شهر می‌دهد؟ 20 دقیقه از زمانی که نیم ساعت. خب دوستان عزیز حاضر یک لحظه اگر شما منتظر شین ما همش میگیم. دوستان عزیز چند دقیقه پیش یک نماینده رسمی که خود را معرفی نکرد، متاسفانه ما نتونستیم که نام نسب و وظیفه او را بفهمیم، به نزد مردم برآمد و وعده داد که تا 15 دقیقه دیگر نماینده اجنسی آویاسیای گراجانی نزد مردم ازدحام می‌براید و وضعیت شهر می‌دهد. ولیکن از لحظه گفته این نماینده دقیقاً 15-20 دقیقه سپری می‌شود، ولیکن تا حال ما نماینده را ندیدیم و همچنین در پخش مستقیم خواهش کردیم که نماینده ما را ببیند و حتما میکروفون ما را دیده نزد ما بیاید، یا اینکه چون که ما در این ازدحام اونا را پیدا کردن نمیتونیم و یک چند نماینده که در اون طرف وضعیت شهر میدادن همون زمانی که ما نزدشون رفتیم از ما گریزان شدن، از ما گریختن و نخواستن که با ما صحبت کنن. خب اپای جمیله شما اینا مسافر اگه خب نماینده سیورنی ویتر قرار است که تا چند لحظه دیگر نزد ما بیاید و وضعیت با وجود آمده را شرح دهد. ما نمیتونیم پیش رو بریم، نمیدونیم در کجاست، برای اینکه انتظار میشیم در همه جا به نزد ما بیاد. همچنین که طلب کردم التماس میکروفون ما را دیده نزد میکروفون ما بیاید. التماس نماینده شرکت سیورنی ویتر لطفاً میکروفون ما را دیده نزد ما بیاید، ما از شما خواهش میکنیم. مردم نشان دید انتظارشه. مردم از اون طرف دیدن که ما شما را تونیم خشرو نشان داده، نشان دیم. التماس مردم از اون طرف از قفای ما نه. التماس بچه از اون طرف. التماس بچه التماس شما مسافرین، ما برایش خش ما را نشان دادیم که مسافر جدت داره نخی خب برا بسین اکا جان برادر عزیز ما در پخش مستقیم قرار داریم. اگر شما یگان گفتنی دارید حاضر پخش مستقیم در تمام دنیا ما را دست مرحمت اگه چوتاره زمین چک نشون بدم حقیقتش نشون داد. هیچ گفتنی نیست. یگان گپ شما را یگان کس قایچی کرد. در رسانه ما یگان بار صحبت کردم و قایچی کردن نه حاضر یگان گفتنی دارید. تمام یگان صحبت یگان کس قایچی کردن نمیشه. در پخش مستقیم مردم تکرار میکنم قرار داریم و دمیرای ما را نگیره که ما آزادانه بریم بکنیم بیایم صحبت کنیم. خب طرفم بلند میشه بلند دیگه فقط شما با کار ما خلال نرسانه ما همش میریم نزد چون بله
ман медонам овоз нест. Мо ҳозира шуда ки ҳичи гуфтанӣ надорем, микрофонро хомӯш кардем ки садои зиёдӣ наравад. Вале ки садои мардума умедворам ки мешунавад. хуб, намояндо ҳозир ба мо ваъда доданд ки назди мо ҳозир мешаванд. мо интизор мешавем ҳамун фурсате ки гуфтагианд ва агар ҳозир нашаванд ин бар зараршон асту ба фоидашон нест. хуб, биё ягон нафаре ки дар ин муддат якчанд бор аз ташхиси тиббӣ гузашта хулосаи тиббӣ гирифтааст, ягон кас суҳбат кунад қатимо. кадоме аз шумо дар ин муддат якчанд бор ташхиси тиббира, ташхиси коронавируса гузаштагиан? Ки мехоҳад суҳбат кунад? касе намехоҳад, мо маҷбур намекунем. бачаҳо, ҳамин справка ёки шаҳодатномаи тиббӣ барои ковид чанд пул меистад? Ки гузаштааст? хуб, шумо гузаштем? бесед. шумо чанд гузаштем? бачаҳо, як тарафи се. хуб, дар куҷо ин ташхиси тиббира гузаштед ва чанд пул меистод? 150 сомон меистод. бачо, овози ин кас намеояд. илтимос як кас гап занем. чанд сомон? 150, 120. дар куҷо гузаштед? больница ман намедонам. шумо худатон гузаштед? бале. ё ки пула додед бародаро рафта гирифта? мо гузаштем. аз чӣ иборат буд? чӣ хел анализ гирифтан? анализ ҳамаро дастканал намегирам. чӣ хел? мақсад аз куҷо чӣ хел? ки ҳами анализа гузаштааст? ягон кас ҳаст? салом. акаҷон худтонро муаррифӣ кунед. кай шумо ташхиси тиббӣ гузаштед? Дина гузаштам. Я чува тиқидан, короче, фамилия я чува тиқидан. Я чува метиқа, короче, дами нафасот мегирам. чӯ намедонам чӯ меравам. чува метиқа мерава тамом. хуб, баъд чанд пул? 150. аҳвада чанд бор гирифтаин шумо? Ма як бор гирифтам. Танка гирифтам як бор дига, ду бор. чанд рӯз шид? ӯ шаха як 3-4 рӯз шид. барои 19 да будем. 19 да бояд мепаридем. иш ҳозир наи динагина. иш аҳвад буд. ду бор шид. 300. уже 120, 150, 300 бугем. шумо худтон ай куҷо омадагин инҷа? мо ай Фархор. хуб, чанд рӯз шид ки мунтазирем? ай 5 май. дар ин муддат куҷода зиндагӣ кардест? омадам душанбе да беруно да брадиага охам беруно да короче квартира ба квартира. боз нафаре ҳаст ки дар ин конве мешудааст ором суҳбат карда мешуда ку мардум. агар мо ҳамамон як ябора гап занем ҳеҷ кас моро намешунава. илтимос ором, бидуни эҳсосот, бидуни таҳқир, бидуни дашном. илтимос мардум, ба худтон ҷабр накунед. илтимос ба худтон эҳтиром кунед. я ҳафта азоб кашидан 11 бачаҳо 11 азоб кашидан. реси мо дарафтан 19 да. фаҳмидӣ? 19 да рафтан. ана ки мо 19 ждат кем то ҳозир дар ин берин хубем. дар ин аэропорт. ба фикри шумо чаро ин парвозҳоро қатъ мекунанд, намегузоранд? чун медонам я имзо шакна бирем охи ҳамиҷа имзоро метавонам ка ай Россия нест. иҷозати ҳамиҷа бикна иҷозат чамо бирем. мо алғо намехоҳем. мо фақат мехоҳем ки бирем. тамом иҷозат чабута бирем. пулотона гашта намехоҳем. агар самолёт боша бирем. нашо боша дим роҳ ҳамин пулора кард. куҷо бояд парвоз мекардем? душанбе Казан. хуб, ташаккури зиёд. мардум, мо тақрибан ҳамаи шуморо шунавидем. на танҳо мо, тамоми бинандаҳое ки пахши мустақим моро тамошо доранд шуморо шунавиданд. ҳоҷат дигар ба такрар гуфтан нест. мо фақат шарҳи расмии намояндагони ширкатҳо ва агентии авиатсияи гражданира интизор мешем. агар шартиянд хуб, ба фоидаи кор аст. агар шарт натиҳанд бар зарари худашон. хуб, бале, мо сабаб бале, мо ҳам ҳозир мо ҳам интизор мешем. биёянд ва ҳатман саволша пурсон мешем. хуб, ором. мардум раванд, мо аз қафо мерем. рафтан гирем, намо меоем. خب بله آزاده خب ما از سپاسزاده اکرام دیرکتور агентии авиатсияи гражданӣ хоҳиш мекунем ки микрофони моро дида назди мо биёяд.
خب شما را همونه کشید لطفا. بچه از ما دورتر ایستین التماس خواهش میکنیم بچه از ما دورتر ما بتونیم نزد نماینده رفته التماس بچه از ما دورتر ایستین که ما بتونیم نزد نماینده رفته خب بله دوستان عزیز با ما خبر دوستان عزیز با ما خبر رسید که با اینجا دیرکتوری اگنتی اویاسیای گراجدانی سبحانزاده جناب سبحانزاده حاضر شده است و میخواد وضعیت به مردم شهر دهد. ما هم کوشش میکنیم به نزد سبحانزاده رویم ولی که ازدحام مردم نمیگذارد که ما این کار کنیم. ما را ای تمام طرف احاطه کردیم نمیدونم ما همش شنویدیم در حالی که ما همش شنویدیم که چی گفتن میخوان همه میخواد که شرح مقامات شنود ولی که نمیگذارن که ما نزد مقامات رویم. التماس بچو بچه بس بچه گذرانه کشوی پیش کشوی درانه پیش کشوی درانه روحی ما را بند نکنید روحی ما را بند کردیم چخیل ما میریم بچه روحی ما را بند نکنید التماس نمایندگان وسایت اخباری ما را لطفاً راه دهید که نزد نماینده رویم. السلام علیکم روزی شما بله شما یک طرف بزنید گپ شما بزنن بعد شما دالوجا ما هم میخوایم که صحبت‌های ما همش گپ را گپ زنن بعد دالوجا در مالش ما یک طرف میسیم نباشد این طرف میسیم نزد شما میسیم چون که در اون طرف ما را مردم احاطه کردگی است نمیتونیم ایستاد یک طرف میسیم. خب بله خب سلام مسافران من سبحانزاده اکرام پسر گپ زدن میشنویم من سبحانزاده اکرام دیرکتوری اگنتی اویاسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقصد از ببررسی ماندن پروازی بعض شرکت ها تنها به یک مقصد است پس کردن ارزش چیپتا شما مسافران کدام شرکته؟ خب که بچه گپ نزد گوش کو مقصد از آن عبارت است که ارزش چیپتا پس کرده شود. شما هم در راضی هستید؟ شما مسافران کدام شرکتید؟ چند سمی خریدید؟ بسید چندی خریدید؟ 11 هست آدمی که 11,000 خریده است هست آدمی 10,000 خریده است 12,000 فهمو یعنی 11,000 رو 12,000 خریداری کرده 10 11 همین خیلی یعنی مقصد از به بررسی ماندن بعض پروازها این مقصد یک تا پس کردن ارزش چیپتا است. محترم پیشوای معظم ملت سرور دولت ما شبانه روزی در فکر شهروندان است و مقصدم همین است که هر یک شهروندی ما با نرخ دسترس چیپتا خریداری کند. همین در روزی هستیم؟ من پس هست
میخواید گپ زنید گوش کنید مقصد از این عبارت است که نرخ چیفتا پس کرده شود مسافران ما شهروندان ما به نرخ دسترس خریداری کنند در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت از جانب ما از شرکت‌ها درخواست کرده شد که نرخ نه زیاده از 450 500 دلار شود، نه زیاده، یعنی 200 300 400 و حد نیایش 500، یعنی از 1000 1200 دلاری که میفروخت و من شما میگید که 11000 خریدیم و 10000 خریدیم، از این ده 5800 5900 یک برابر ارزان کرده شد. این خوب نیست؟ سوال جناب سبحان زاده مالش ما هم سوال داریم. شما برای عملی نشدن پرواز میتونید به شرکت مراجعت کنید. کدام شرکتی که به شما چیپتا فروخته است شما میتونید مراجعت کنید به خود شرکت. من در اساس دستورهای پیشوای معظم ملت، در اساس دستورهای حکومت کشور 5 شرکت هواپیمای روسیه نرخ چیپتا رو ارزان کردند و آنها الکی در فروش آزاد ماندن و چیپتا فروخته ایستادند. تمام وسایل اخباری ما الکی نشر کردند که عین زمان چیپتا 5500 5800 6000 از همه نرخ بلندش است، یعنی یک مرتبه ارزان شد. مقصدم از همین عبارت است که غمخواری به خود مسافران نرخ ارزان شود. فقط یک مقصد است، یگان خیل غرض، یگان خیل گپ نیست، فقط حذف کردن چیپتا. سوال ممکن جناب سبحان زاده کسی که کدام مسافری که بلیط خریده است از جانب 5 شرکت مکتوب رسمی به اگنتی وارد شد اویدی پاس کردن ارزش چیپتا. این 4-5 شرکت روسی برای سری وقت با درخواست‌های اگنتی اویدی پاس کردن چیپتا خلاصه مثبت دادن، رازیگی دادن، به آنها اجازه شد. شرکت هواپیمای سیورنیمتر دین روز مکتوب اویدی پاس کردن ارزش چیپتا به اگنتی آورده رساند و دین رازیگی داد که آنها از این پس نرخ چیپتا رو 500 دلار میکنند. اکنون درخواست شرکت مذکور در بررسی است. پس از موافقه نمودن تمام طلبات ها مسئله پرواز این شرکت بررسی کرده می شود. یعنی تنها با یک مقصد است، با مقصد پس کردن ارزش چیپتا و غم آدمی که 10000 خرید است از کدام شرکت؟ از سیورنیمتر. شما میتوانید طبق طلبات جاری به خود شرکت مراجعت کنید. اویدی این مسئله جناب سبحان زاده ممکن است سوال جناب مالش رحمت کلان رحمت کلان بله شما میتونید به خود شرکت مراجعت کنید. اویدی این مسئله پول وزارت نمیکنن. نماینده شرکت با ما گفت که ما مایلش بر میگردونیم، نه که مسافران نرخ چیپتا را برگشتن گرفتن نمیخواهند. میگه راست است. اگر برگردانی شما میخواهید گرفت برای چی نباشد؟ برای عملی نمودن پرواز کاربری رفته ایستاده است، با ساختارهای داخلدار موافقه می شود و در دایره طلبات جاری اگر مطابقت کند با طلبات برای اجازت پرواز چاره‌جویی کرده می شود. از جانب سرور دولت
дастурҳои мушаххас дода шудааст ки тамоми мусофирон барои муташаккилона сафарбар намудан ба ҷойҳои дастрас чораҷӯӣ карда шавад, хатсайрҳо афзоиш дода шавад, ҷуғрофияи парвозо васеъ карда шавад. барои афзоиш додани хатсайрҳо, иҷозат додани хатсайрҳо монеагӣ нест, ягон ғаразам нест. ҳама бо як тартиб иҷозат мегиранд. фақат ва фақат ширкатҳо бояд талабота риоя кунанд, нарха паст фуроранд. мақсад ягона аст. пеш аз пандемия, пеш аз давраи пандемия, пеш аз давраи хуруҷи пандемия, як тараф $150-200 буд. яъне ҳозир ду тараф 400-450 аст. барои ҳамин аз ҳамин иборат нарх муайян карда шудааст на зиёда аз $500. шумо мусофирони мо, ҳар як шаҳрванди мо шаҳрванди таҳаммулпазир аст. ҳамин хел аст. ҳатман дархости шумо баррасӣ карда мешавад. ҳатман барои амалӣ намудани парвози шумо чораҷӯӣ карда мешавад. фақат ва фақат шумо ба иғво дода нашавед. шабу рӯз ба ман занг мезананд, мегӯянд ки мо мусофири Северни ветерем, телефона намоянда додааст. ва Северни ветера намояндааш дар худи фурудгоҳ гуфтааст ки айби Субҳонзода аст. ҳамин хел гуфтам. айби агенти авиация гражданӣ аст. ҳамин хел гуфтам ба шумо. анаки гӯш кунед. гуфтанд ки пеши Субҳонзода равед. яъне гӯш кунед. мега имзо намондааст, пул меган. Иҷозат надодед. ин гӯш кунед. ин дуруст шумо да. пештар бед. намояндаи Северни ветер чӣ гуфт ба шумо? ки иҷозат надоштанд. назди ки равед? назди шумо. айби мо каданд. иҷозат надоштанд. пул шумо налог шумо кам карданд. надоштанд иҷозат. ин ҳо биган ҳама меравад. гӯш кунед. ин комилан нодуруст аст. аз сохторҳои давлатӣ тамоми баррасии ширкатҳо як хел аст. 4 ширкати ҳавопаймои федератсия ва яке дига илова шуд 5 ширкат барои чи сари вақт ва ё ба дархостҳои агентӣ ҷавоб гардонда иҷозати парвоз гирифтанду монеагӣ нест барои як ширкат. барое ки ширкати номгӯ дархости моро оид ба паст кардани чипта худи Дина пешниҳод кард. яъне дархост ҳамин буд ки фикри муҳоҷироро кардан дар кор, барои мусофирони мо нарх арзон карда шавад. ягона мақсад ҳамин аст. гӯш кунед. фаҳмо муҳтарам мусофирон, аз шумо як хоҳиш. пеш аз ҳама мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонем. давлати мо давлати сулҳу субоддор аст. истиқлолияти мо 30 сола мешавад. шумо ба ҳар хел иғвои намояндаҳо дода нашавед. ва он намояндаи ширкати Северни ветер ки ба шумо мегӯяд ки айби як сохтори давлатӣ аст, комилан нодуруст аст. онҳо барои паст кардани нархи чипта ба мо розигии худро дер пешниҳод карданд. худи дирӯз. ва ин дар баррасӣ аст. ба иғвои намояндаи ҳар хел ширкатҳо дода нашавед. шумо фикри худа кунед, фикри тинҷию осудагии кишвара кардан дар кор. масъалаи иҷозати масъалаи иҷозати парвози ширкат ҳатман баррасӣ мешавад. ба шумо огоҳ мекунанд, шумо бе иғво ба ҳар хел иғво дода нашавед. мо кӯшиш гӯш кунед. мусофирони муҳтарам, аз шумо вобастагӣ дорад. аз шумо вобастагӣ дорад. шумо ба ягон хел иғвои ҳар хел одамоне ки иғвоангезӣ мекунанд дода нашавед. аз паси корҳои худатон шавед. ҳатман ва ҳатман оид ба иҷозати ҳамин ширкат масъалагузорӣ карда мешавад. ба шумо иловатан маълумот дода мешавад. мо кӯшиш мекунем дар доираи талаботи ҷорӣ дар наздиктарин фурсат ҳал шавад.
یک طلباتی محترم سپانزاده فروشی چیپته کیا من کنید همین محترم سپانزاده فروشی همین سیورنی ویتره بند کنید همین خلق همش همینجا به ایستاده است گوش کنید همه همینجا به ایستاده است همین کارو حل کنید ما پرانه خریده رویم جای کارو ما با رحمت شما که ارزان کردید جناب عالی شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشه البته ما روزی هسته البته ما روزی همین خلق همین روز راهی کنید یک 3 روز باز من همین ماهان همینجا با مسافرها عذاب کشیده شدیم بالی بیتون بخوابیم گوش کنید باز زبر میگم ما جناب عالی ما راضی همین یک کار کنید که همین مردم عذاب نکشه خلق بیچاره همه عذاب با التماس از جناب عالی ما وعده‌های دروغ نتیتون التماس همین مردم یک التماس گوش کنید ما خبر خوشا گوش کنید بس بردارم تمام راهبران ساختارهای دولتی در اساس سیاست نکوکورونه سرور دولت طرفداری از سیاست دولت میکنند و فکر مهاجر مسافر شهروندان ما را شبانه روزی میکنند. شما یادتان باشد من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران وا خوردم و فهمیدم که حتما طلبات شما قانع گردانیده شد و پروازها اجازه داده شد لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن باز همینجا این نادرست است. ما چیکار کنیم برای چی من از این روز این جانب نسبت فعالیت آینده شرکت‌هایی که با فعالیت نادرست مشغول هستند نرخ چیپتر را زیاد میفروشند از جانب ساختارهای قدرتی داخلدار چاره‌جویی کرده میشود و پیش روی این گرفتن ما خودی حاضر از پسی اجازت همین پروازها میشیم از این سپس چیپتای قیمت نخرید چیپتر خریدید همه در رسانه چیپتر خرید رسید طلب ما کوشش میکنیم اجازت داده شد محترم سپانزاده همه ما باید یک تکم زنید التماس محترم سپانزاده همین خلق کارش حل کنید التماس از جناب عالی هم ما التماس میکنیم که همین کاری خلق ما گسیل کنه ما رویم محترم سپانزاده ما علمین به ما نیت داریم همین خلقی بیچاره همه قرض گرفتگی میدونید چه مردم حاضر ما از جناب عالی ما راضی حرکت کنید ما بسیار کنید ما رویم اوید با اجازت شرکت پروازش و شما را برده رساندن ما خودی حاضر از پس همین میشویم بررسی میکنیم و ما باید فراموش نکنیم دولت ما تینج است مستقل است 30 سالگی استقلالیت داریم همه ما از حکومت کشور راضی هستیم البته چونه از جناب عالی راضی هستیم البته راضی من نرخی که بسته برای جناب عالی همه یک جا بپش برای جناب عالی ما این کار حل میکنیم کوشش میکنیم واسط التماس من جوابش کنیم گوش کنیم محترم مسافران شهروندان شما میخواهید که همه مسئله سری وقت حل خود را یابند البته حاضر یگان خیل گپی ایغو انگیزایی که سیورنیویت گفتید که به شما تلفن ما را داد ای بی ساختاری دولتی گوش نکنید راست از پس کارها همه شما را خبردار میکند که همین پروازها در دایره طلبات عملی کرده میشود این نسبت این مسئله ما همین چند روز دوام دارد بلیت قیمتیش یک چیز گوش کنید من گپ زنم وقتی که پیش از دوره پاندمی پروازها آزاد بودند در دوام یک سالی دراز طلبات سالانه مسافران قانع گردانیده میشد همین خیلی است
ҳозир бошад аз 1 апрел иҷозат дода шуд барои парвозҳо байни тоҷикистону россия. 1 июн 2 моҳ мешавад ва дар ин 1 моҳ талаботи солонаи мусофиркашонӣ ба самти федератсияи россия қонеъ гардонда намешавад, душвор аст ва ина мо бояд дарк кунем. ана бо беойтикори бевоситаи сарвари давлат парвозҳо зиёд шуда истодаанд, хатсайрҳо афзоиши худ дидмодесед. аз ҳама муҳим барои ҳар як мусофири мо дастрасӣ ба чиптаи арзон. худтон мана медонед ки дар тамоми нуқтаҳои фурӯш 5800 5600 шуда салакаи чипта. ҳамаи ғамхорӣ барои шумо аз ҷониби ҳукумати кишвар аст. миннатдор ҳастед? албатта миннатдорем. барои ҳамин ҳозир аз паси корҳо ягон хел гапи зиёдӣ бояд нашавад, иҷро мешавад. ҳамин духтур мегузаред, ҳамин духтур мегузаред, муҳтарам озода, ҳамин духтур мо гӯш карлабини гузаштем, шоф ду бор алака 150 сомӣ дода гузаштем. ҳамин мо чикор кунем? барои қонеъ гардона ин мушкилӣ нест. мо корбарӣ мекунем ва кӯшиш мекунем роҳи ҳалашро ёбем. кӯшиш мекунем мардум бародаро шаҳрвандони муҳтарам, ҳозир оромакак аз паси кор ба ягон хел гапҳои одамон ҳамин муҳтарам спонсорда ҳамин халқ ҳаминҷо ма истодем, ҳамин билет харидагӣ мо чикор кунем? истед оиди баррасии масъала мо пайгирӣ ва корбарӣ мекунем. истед мо хабардор мекунем шумо фақат интизори ҷавоб шавед, аз паси корҳо равед. киҷо равем? мо ҳозир ҳамон билет гирифтагӣ билетҳо мо истодам. якса фаромӯш накунем. давлати мо тинҷи осуда аст. албатта давлатҳои ҳамсояро дидесте, ҳамин хел аст. давлатҳои ҳамсоя барои ҳамин тинҷи аз ҳама чизи муқаддас аст. ина мо бояд пойдорӣ кунем. розӣ ҳастед? давлати мо сул дорад. шумо боз ҳамун ман сар додан ё надодан ҳуқуқ нест, вай талаботи ҷорӣ аст. талабот бояд риоя карда шавад. баъд иҷозат мо аз паси иҷроиши ҳамин кор мешавем. мо ба шумо гап задем ва гуфтем. нашуд боз паго саҳара ман мебиём. кӯшиш мекунем ки масъала мусбӣ масъала мо кӯшиш мекунем дар фурсати кӯтоҳтарин масъала дар доираи қонунгузорӣ ҳалли худро ёбад. кӯшиш мекунем. масъалаи ковидам мо кӯшиш мекунем ки ковид хай бепул кунем. майлаш гӯш кунед бародари муҳтарам, талаботи ҷорӣ аст. вақте ки талабот риоя намешавад, мусофирон бояд аз ҷониби ширкат ба фурудгоҳ даъват карда нашаванд. ки даъват мекунад? кадом ширкат? яъне масъалаи нисбати ин ширкат дар дораи талабот мо кани мебинем, ҳамаша меомӯзем. шуморо огоҳ, аз ҳама муҳим бояд мо таҳаммулпазир бошем, ба иғво додан нашавем. аз паси короша мо нисбати иҷозати парвоз ҳозир чораҷӯӣ карда корбарӣ мекунем. шумо муҳтарам мусофирон, биёед мо ҳам равем аз паси кор шавем, тезтар бинем. шумо ҳам аз паси омодагӣ ба сафар. кӯшиш мекунем мусбӣ ҳал шавад. давлати қазос худаш талаботи худаш қарори нав қабул кардааст. тарафаишон ти майлаш мо ҳамин байни мардум биброем. умера ужас ютуб рафтасаеш чи мекун меброем айнази талпа меброем мо меброем айнази талпа. хоб биёй тараф биё тараф биё бинанда бачаҳо дур истен ки мо гап зада наметонем. илтимос
намоянда у ҷай агар чизе намоянда шунавидан хоҳед марҳама ту тараф равед агар моро шунидан хоҳед дуртар исе ки мо гап занем шумо бифаҳмем вазъияте ки ҷаноби субҳонзода ба назди издиҳом баромада шаҳр дод мо ҳозир як бор дига такроран ба нафароне ки шояд нашнавидан нафаҳмидан шаҳр медиҳем ҷаноби субҳонзода директори агентии авиатсияи гражданӣ дар суҳбат айни ҳол гуфт ки қатъ кардани парвозҳо ё ба таъхир афтодани парвозҳо бо мақсади кам кардани нархи паст кардани нархи чиптаҳо ҳаст ва тасмимҳое ки дар ин замина гирифта шудааст фақат як мақсад доранд паст кардани нархи чиптаи ҳавопаймо ва аз он ҷумла чиптаи ҳавопаймои ширкати северни ветер ки мардум мегӯянд баъзе аз онҳо то 11-12 ҳазор сомонӣ хариданд ҷаноби субҳонзода мегӯяд ки корҳои онҳо дар ин самт натиҷа дод ки ин нархгузорӣ то як баробар тақрибан айни ҳол поин оварда шудааст ва мегӯяд ки айни замон дар нуқтаҳои фурӯши чипта нархи билети нархи чиптаҳои парвоз ба самти русия федератсияи русия то 6,000-6,500 шудаанд яъне аз нархи қаблӣ як баробар поин шуданд валекин саволе ки мардуми ин ҷоро айни ҳол ба ташвиш овардааст ин аст ки парвозҳои онҳо ки аллакай билет хариданд ва парвозҳошон бояд мешуд чӣ мешавад ҷаноби субҳонзода ба ин савол мегӯяд ки дар ин замина гуфтугӯи онҳо бо намояндагони ин ширкат давом дорад дар ҳамин лаҳза онҳо гуфтугӯ доранд ва ин мушкилиро ваъда дод ки дар наздиктарин фурсат ҳал мекунад ва аз мардум тақозо кард ки ба иғво ва дастисаҳое ки аз ҷониби намояндагони ширкат ва дигар нафарони алоҳида мешаванд дода нашаванд оромиро нигаҳ доранд ва аз он ҷумла ҷаноби субҳонзода қайд кард ки дар ин шаб рӯз намояндагони ширкати северни ветер ки муштариёни худро чандин бор даъват мекунанд ки биёед парвоз мешавад заминаи воқеӣ надорад яъне ки дуруст нест ва хоҳиш мекунад ки интизори тасмими қатъӣ шаванд яъне хулосаи ниҳоӣ яъне ба ҳар як даъвате ки дар кадом вақт ба шаҳрвандон карда мешавад ки биёед парвози шумо барқарор шудааст дода нашаванд фақат интизор шаванд қарори расмии агентии авиатсияи гражданиро зеро тасмим ва хулосаи ниҳоиро агентии авиатсияи гражданӣ бо роҳбарии ҷаноби субҳонзода бароварда мешавад ва умедвор ҳастам ки мардуме ки инҷа моро иҳота карданд фаҳмиданд мақсада яъне ки бозам савол дошта бошед марҳамат назди субҳонзода мо бале ба суоли як лаҳза мо ҳамаи шуморо шунавидем лутфан моро бишнавед ба суоли шаҳрвандон ки онҳо дар ин муддат яъне аз 18 то ин замон интизори парвозҳои худ буданд ва маҷбур буданд ки якчанд маротиба гувоҳиномаи тиббиро дар бораи гирифтор набудан ба COVID-19 бигиранд онҳо савол доданд аз ҷаноби субҳонзода ки барои ин маблағи зиёд сарф мекунанд ва ҳамчунин барои будубош дар инҷа дар ин муддат барои хӯрок барои раҳпулӣ барои дар инҷа мондан интизор шудан ҷаноби субҳонзода мегӯяд ки дар ин замина ҳам корҳо бурда шуда истоданд ва талаботи мавҷуда дар бораи COVID-19 ҳамира талаб мекунад ки бидуни справка шаҳрвандони тоҷикистон ба қаламрави русия роҳ дода намешаванд ва дар ин самт низ корҳо бурда шуда истоданд хуб хулосаи ниҳоӣ дӯстон моро раҳ битем ки мо як аз назди мардум ката ҳаво бигирем илтимос нафас бигирем хуб бале дуртар бачо ин тараф биё айдами мо наен мо қатъ мекунем пахши мустақим айдами мо наен хуб мебуден агар мешунавиден агар нашунавида бошен дар сомонаи азия плюс инфо нуқта tg ворид шавен ва дар саҳифаҳои мо дар фейсбук ютуб ва дар ҳама ҷо бидоен ҳамин чизе ки ҳозир субҳонзода гуфт шумо метавонед имрӯз шанбе хотима медиҳем ва аз ҳамоно бетағйир дар айни замон боқӣ мемонад вале умедворӣ ҳаст ва ваъдаи мақом